Pamirsa kasus demam berdarah sampun kepanggih ring sawatara wawidangan ring klungkung. Kramane taler kailingang mangdani waspada ring panglahlah DB melarapan antuk rajak laksana yang pemberantasan sarang nyamuk. Kepala Dinas Kesehatan Klungkung Dr. Gigi Igusti Ayu Ratna Dwijawati Mkes Mausang, rawi mangkin pasien demam berdarah durung nyihnayang wenten panicapan, yening sayang ring bulan sedurung nyane. Nanging pangupaya antuk nambakin panglalah nyane, patut katin capang belarapan gerakan PSN. Yening nyelahin saking kahanan nyane, puncak kasus DBD kata nyane ngelimbah kering bulan Januari. Ring sajoning pangupaya nambakin kasus DB, rasa iling samian krama membuat pisan. Napi malih raweh mangkin sampun ranjing sasi sabe. Legune demen metalu ring toya sani bersih. Tias punika anutin seselah saking RSUD Klungkung, pasien demam berdarah sampun molihang penanganan sane becik. Wenten sawetara diri taler sampun kedadosang budal. Kauningin ring rumah sakit nanin wenten pitung diri pasien. Manut saking humas RSUD Klungkung Igusti Putu Widiase, ritepengan mangkin pasien demam berdarah sani kerawat ring RSUD Klungkung malih adiri. Asa punika taler kasus demam berdarah ring Klungkung selami warsane mangkin ngawit Januari kantos Oktober kauningin wenten telung ngatak 24 kasus. Wilangan inucap ageng yening saihang sareng warsa sadurung nyane. Inggian ring Januari wenten 1 siki kasus, Februari sia dasa kasus, Maret ulung dasa 5 kasus, April pitung dasa sia kasus, Mei plekutus kasus, Juni petang dasa kutus kasus, Mei seket kutus kasus, Juni petang dasa kutus kasus, Juli petang dasa 4 kasus, Agustus tigang dasa pitu kasus, September tigang dasa pitu kasus, miwah Oktober petang dasa kali kasus. Bagiarta Bali Pos Nguningayang.